Daniel yerekwa mu ishusho y'ubwami bune bwigize ibihangange bukishira hejuru ariko buzahangurwa n'ubwami bumwe buzabaho iteka ryose. Havuga inyamaswa Yohana yere aravuga ngo njyewe Yohana nari mpagaze ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja. Iyo nyamaswa yari ifite amahembe 10 n'imitwe 7 kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo amahembe 10 hari ibisingo 10 no ku mitwe yayo hari amazina yo gutuka Imana. Amazina yo gutuka Imana n'abantu bamamaza ubutumwa bwiza bishira hejuru noneho bakavuguruza iby'Imana yategetse, niko byita gutuka Imana, no kubwiriza ubutumwa burwanya ubw'Imana. Noneho kagahembe karakura ni ku Butaliyani. Ubwo noneho rero papa muri Vatican ni wazamukanye nako gahembe gato asimbura amahembe 3 yakutse. Ibyo bihugu nabivuga nabivuze navuze Abadage, Abafaransa, Ababirigi, Abasuwisi, Abaespanyole, Abongereza, Abaportige. Uyu munsi wa none igihugu kizaheruka guhangurwa ku isi kiri gukorera iburengerazuba kigakorana n'umukuru w'itorero ry'i Roma. Cyo gihugu ni iburengerazuba gikomeye kurusha ibindi ni Amerika. Muri Daniel turi mu mano ubu ngubu ariko ibuye ntabwo rizahirima kandi mu gihe gito rigiye guhirima ridahiritswe n'intoke z'umuntu. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Gusenga ni byiza, ningabi tukingira. Gusenga bikingura ijuru, dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko umeze neza. Umusaza muri kumwe nanje Banakize Edouard, abari mu Rwanda Imana ibaho umugisha, abari mu Burundi Imana ibaho umugisha, abari mu biyaga bigari mwumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge. Turabakiye kuri channel ya Gusenga everyday, ni gusenga buri munsi, Imana ibaho umugisha. Abari muri Amerika turabasuhuje, Imana ibaho umugisha kubwo guhitamwo Gusenga everyday. Abari muri Aziya turabasuhuje mudukurikirana, Imana ibahe umugisha. Abari muri Europe turabasuhuje muri inshuti zacu, Imana ibamugisha. Abari muri Australia mudukurikira ibiganiro byacu, Imana ibamugisha. Uko mubona kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe na Dr. Pastor Maziro. Wa Dr. Shalom shalom. Shalom, makuru yawe? Ni meza. Urebera kuri kamera nta kibazo ari kuri kamera. Pastor rero kwa twakiriye kuri channel ya Gusenga everyday, watangira gusenga Imana nkuko channel yacu yitwa Gusenga buri munsi. Turagushimiye data twese uri mu ijuru, turaguhimbaye kugize neza umwanya w'ingenzi wo kwamamaza ishimwe ryawe, ubutumwa bwiza nk'uko Yesu Kristo yavuze ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, mugende muhindure amahanga yose kuba abigishwa banje. Turashaka kugira ngo abakurikira ijambo ryawe uyu munsi wa none bahinduke abigishwa bawe, kandi wadusezerane ko tubigisha kubatoza ibyo watubwiye, ukazabana natwe twese kugera ku mpera y'isi. Emera ko ubutumwa bwawe bwamamazwa mu mpande enye z'isi, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Kaze Pastor, tugiye kuganira kuri filime y'isi kuva abayuda baja mu bunyage i Babuloni kugeza uyu munsi wa none. Nibyo turavuga muri filime byanditswe muri Daniel igice ca 7 batubwira iby'ubwami bune. Ubwo ni nka filime y'ubuzima bw'isi kuva abayuda baja mu bunyage mu gihugu c'abakarudaya kugeza uyu munsi wa none. Batubwira muri Daniel igice ca 7 tuhasome umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 8 twumva ko hatubwira. Daniel igice ca 7 umurongo wa mbere kugeza kwa 8 ni ubuhanuzi bwiza. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Berushazari umwami w'i Babuloni, Daniel yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe, ahera ko yandika ibyo yarose, arobanuramwo iby'ingenzi byose bikomeye. Nuko Daniel aravuga ati mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga 4 yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu, nyanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikurijwe, ihagarikwa ku isi, ihagarika amaguru yemye nk'umuntu, kandi habwa umutima nk'umuntu. Ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu, yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati byuka uconshomera inyama nyinshi. Hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe,
ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga kandi yari ifite imitwe 4 ihabwa ubutware. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma iconshomera ibintu irabimenagura, bisigaye bisiribangisha amajanja yayo. Ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Iyo ni iherezo ry'ubwo bwami, ariko kugeza na n'uyu munsi nyine ayo mahembe 7 niyo agereranya n'amano 7 tugeze mu uyu munsi wa none. Ubwami bwa mbere bashatse kutubwira ubwami bw'abakarudaya. Mu gihe ca 605 Nebukadinezari yagabye igitero i Buyuda, yari afite umugambi wo kunyaga ubwoko bw'Imana, arashobozwa. Noneho kugihabwa amababa bisobanura ngo gukwakwanya mu kwigarurira ubutegetsi bw'isi, kuko abakarudaya barihuse ariko bamara imyaka hafi batera imyaka 19, kuko igitero ca mbere ca 605, ica kabiri ca 597, ica gatatu ca 546, ibyo bitero uko ari 3 nibyo byahanguye Ubuyuda babajana mu bunyage. Ubwo rero Daniel abyerekwa mu ishusho y'ubwami 4 bwigize ibihangange bukishira hejuru, ariko buzahangurwa n'ubwami bumwe buzabaho iteka ryose, ariko ubwami bwa Kristo. Abakarudaya ni igihugu cy'i Babuloni cyategetse imyaka 70 nk'uko byari byarahaduye na Yeremiya ibice 25 umurongo wa 11 havuga ngo Abisirayeli abayuda bazaja mu bunyage, kandi Nebukadinezari azababaza ayo mahanga imyaka 70, niko byari byarahanuwe, niyo myaka bamazeyo. Ubwo none ijambo ry'Imana riravuga ngo yari ihuse mu kwigarurira ubutegetsi, kandi noneho rero ngo ihagarara yemye nk'umuntu ntacitinya ntaco yishisha iyo nyamaswa. N'abakarudaya. Babuloni yari ikomeye cyane, yari ifite n'ubwiza bwo hejuru cyane, na niyo Nebukadinezari yarahagarariye, na nigereranya cya gishushanyo cyo ku igice cya 2 ivuga izahabu, ifeza, umuringa n'ibyuma. Ubwo kuko turi ku mahembe, turi ku mano 10, ariyo mahembe 10 uyu munsi wa none. Ubwami bw'abakarudaya rero buza guhangurwa ku mwanya wa 2, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo bwari buhagaze bwemye nk'umuntu, ntaco bwatinyaga, nta nico bwikangaga, nta nicabuteraga ubwoba. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo kandi ubwo butware, iyo nyamaswa igeranye ubwo butware ngo ihagarara nk'umuntu kandi igira umutima nk'umuntu. Nubwo abakarudaya bababaje ubwoko bw'Imana koko bagatsinda amahanga, ariko bamaze kwigarurira isi bagize umutima w'imbabazi, bategekana umutima w'imbabazi, niko kugira umutima w'umuntu, nukuvuga ngo bubarizaga ikiremwa muntu. Abamedi n'abaperesi bari gutegura ico gihe igitero cyo kugaba ku bwami bw'abakarudaya. Baragitegura igihe kirekire ko mu myaka 70 bari abayuda bari mu bubata, abakarudaya abamedi n'abaperesi barateguraga, bategurira hamwe ari amoko 2. Noneho baza mu izina rimwe ry'idubu. Iri dubu rero hano muri Daniel 4 hano ku murongo waho ni wa 5 bakoresheje ijambo idubu, ariko muri Yohana ibice ibyahishuriye Yohana ibice 13 umurongo waho wa mbere kugeza kwa 3 havuga inyamaswa Yohana yeretswe. Aravuga ngo njyewe Yohana nari mpagaze ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona, mbona inyamaswa iva mu nyanja. Iyo nyamaswa yari ifite amahembe 10 n'imitwe 7, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ku mahembe 10 hari ibisingo 10, no ku mitwe yayo hari amazina yo gutuka Imana. Amazina yo gutuka Imana ni abantu bamamaza ubutumwa bwiza bishira hejuru, noneho bakavuguruza iby'Imana yategetse, niko byita gutuka Imana, no kubwiriza ubutumwa burwanya ubw'Imana. Aho ngaho ravuga ngo iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'aya aruko.
aho ijambo aruko niryo risobanura idubu. Ikintu uruse ni inyamaswa iba ahantu hakonje cyane nko mu Burusiya, niyo yaje gushushanya abamedi n'abaperesi. Ariko ahangaha aravuga ngo iyo nyamaswa nabonye yari yemye urubavu rumwe, urundi rwari rugerageje kwika. Bisobanura ngo ayo moko yombi yakoze inama yo gutera abakarudaya, ariko abaperesi bagiraga imbaraga kurusha abamedi. Urubavu rwari rwegutse rumwe rwashushanyaga abaperesi, urwari rwemye ruri hasi rwari rusa n'abamedi, ariko barafatanya. Bamaze gufatanya gutera abakarudaya barabatsinda koko. Idubu risiribanga intare. None ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo nyamaswa barayibwira ngo noneho rero ubwunesheje haguruka uconshobera inyama nyinshi. Mu bwami bw'abamedi n'abaperesi hapfuye abantu barusha abandi umubare. Ibyo bisobanura ngo byuka uconshobera inyama nyinshi. Uturutse abantu bapfuye bagabye igitero ca mbere batsinda muri 547 bafata igice kimwe. Ubwo noneho bateye ubwa kabiri bafata igice ca kabiri muri 539, bateye ubwa gatatu bafata igice giheruka muri 525. Ubwo igice ca mbere ni Babuloni, igice ca kabiri ni Egiputa, igice ca gatatu ni Lidiya ariyo Aziya yo hagati. Ubwo abamedi n'abaperesi bari bamaze guhangura ubwami butatu, nubwo batsinze abakarudaya ariko bari basanzwe bafitanye amakimbirane n'abanyegiputa. Barwana na Aziya nto, batsinda abakarudaya, batsinda abanyegiputa, batsinda abaturage b'Aziya ntoya. Ubwo babumbatiye ubwami butatu. Noneho ya nyamaswa y'idubu ijambo ry'Imana riravuga ngo ndayireba mbona yemye urubavu rumwe urundi ruciye bugufi, ngo barayibwira ngo haguruka uconshomere inyama nyinshi. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo yari itambitse imikaka eshatu, imbavu eshatu mu mikaka yayo. Ruvuga ngo barebye mu ishusho y'amagufa atatu, yari mu mikaka y'inyamaswa yitwa idubu. Bisobanura ngo urubavu rumwe rwari Babuloni, urubavu rwa kabiri rwari Egiputa, urubavu rwa gatatu rwari Aziya ntoya. Noneho ko imaze gutsinda abami batatu byashushanyaga noneho imbavu eshatu cyangwa se amagufa atatu mu mikaka yayo. Iyo nyamaswa irahagurukira conshomera. Umwami Kuro bamaze guhirika ubutegetsi bw'abakarudaya yaravuze ati ubwo twateye turi amoko yombi tugomba kugabana ubutegetsi. Ubutegetsi burangwa n'icyo bwagabanye. Umukuru w'ingabo agomba kuba umuperesi, noneho umwami w'igihugu akaba umumedi. Bisobanura ngo Dariyo niyo mwami wa mbere w'abamedi n'abaperesi. Icyo gihe Daniyeli yari akiri ku butegetsi. Noneho abaperesi n'abamedi bagirwa inama yo kwigarurira Daniyeli wakoze imyaka 70 mu bwami bw'abakarudaya. Daniyeli bamujanye bamukuye Ibuyuda afite imyaka 18. Amara imyaka yahanuwe 70 mu bwami bw'abakarudaya iba 88. Abamedi n'abaperesi bamaze gufata ubutegetsi baha Daniyeli akazi akorana n'umwami Dariyo wari ufite imyaka 62. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yapfuye ku butegetsi bw'abamedi n'abaperesi yarasoje ubw'abakarudaya. Ubwo muri commentaire avuga ko Daniyeli yakoranye n'abakarudaya n'abamedi n'abaperesi hafi imyaka 3. Ubwo nuvuga ngo hafi ya 91 niho Daniyeli yapfuye, ariko akorana n'abaperesi ku gihe cy'umwami Dariyo. Ubwo yagabaga igihugu cye mu intara eshatu, ebyiri zikajana abamedi n'abaperesi, intara imwe ikajana Daniyeli akayigabira abayuda. Na nizo mpamvu ubutegetsi bw'abamedi n'abaperesi bwigira inama mu gihe ca Dariyo wo kwica Daniyeli, kuko bari bafashe umugabane munini w'igihugu kandi bitwa abanyagano. Niho rero akarengane katurutse, ariko hamenetse amaraso menshi. Kuro rero niyo yari umukuru w'ingabo asohora itegeko ngo abayuda nahamagawe n'Imana ko batahuka, byanditswe muri Ezira igice ca mbere cyose, bakaja gukorera Imana yabo i Yerusalemu. Abaha uburenganzira bwo gutaha, barataha. Ariko Kuro avuga ati njewe nzamwe no kuzana amahoro. Abayuda bashaka baba bamenyere mu gihugu c'abamedi n'abaperesi nibaguma hangaha muri ubu bwami, bamwe bibera Ishushani, nzabafata neza. Abemeye barasigara, abagiye kubaka baragenda. Ico gihe Ezira na Zerobabeli na Yoshua bari bamaze kuzuza urusengero. Ubwo Nehemiya babazwa nuko i Yerusalemu hatagiraga inkike, zari zarasenyutse. Nawe atahuka mu kitero gisa n'icya gatatu cyo kuja kubaka
cyangwa itsinda rya gatatu cyo kubaka inkike asana inkike z'i Yerusalemu iruzura. Abayuda basigaye mu Bamede n'Abaperesi mu gihe cy'umwami Ahasuwerusi nibo Hamani yari yakoreye umugambi wo kubarimbura ngo abatsembe mu gihe cya Esiteri yabaye umwamikazi, baza kurokoka kubw'imbabazi z'Imana. Aho hose ni inyama nyinshi. Esiteri bice 9 abantu barapfuye, habaye urupfu rutigeze rubaho mu gihe Abayuda bigaruriye ubutware babuheshejwe na Ahasuwerusi, bakigarurira ubutware bakica Abamedi n'Abaperesi. Baconcomewe inyama nyinshi, nibyo byasemborizaga. Haba ku ntambara y'Abamedi n'Abaperesi barwanya Abakaluda hapfuye abantu benshi. Hamani yateguye umugambi wo kurimbura no kwica Abayuda bakabigaranzura, hapfuye abantu benshi batagira umubare. Urabisoma muri Esiteri ibice 9. Ubwami bwa kabiri ni idubu ariyo yitwa Aruko. Yohana rero yabibonye mu shusho y'inyamaswa imwe ariko ifite amabara 4. Noneho rero Daniel abonewe inyamaswa 4 zitandukanye, kuko Yohana yabonye inyamaswa yasaganiwe ariko ikagira amajanja asa na Aruko, ikagira akanwa kasa n'akintare. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo nyamaswa sinayivuga izina, ariko ca kiyoka kihimbaraga bisobanura ngo ubutware bwa Satani bwari buri hejuru y'iyo nyamaswa. Ca kiyoka ni Satani kihimbaraga n'ubutware bwacu. None iyo nyamaswa ijambo ry'Imana rivuga ngo nayibonye isa n'ikomeza uruguma rwica, ariko ruguma rwayishe rurakira, ihabwa gutwara amahanga yose. Bisobanura ngo abaposte menarise basobanura ko gukomereka kw'iyo nyamaswa ari igihe papa witwa Pius wa gatandatu yishwe atwitswe n'ubwami bw'Abafaransa mu gihe ca Empereur Berthier, bakamutwikira hitwa Maxence, kuko yari yafashe ubudahangarwa bwose bw'isi, akicira abakoze ibyaha mu rusengero, kandi yita umukuru w'itorero ry'i Roma, yita umuhuza w'Imana, n'abantu baramutwika. Bamaze kumutwika ubwami burahanguka mu 1798. Ubwo noneho y'amahembe 3 agiye gushikurwa kugira ngo hamere ihembe rimwe, aribo bitaga Abaostrogota, Abavandale n'Abaheruri, basimburwa n'igihugu citwa Vatikani, gihinduka kagahembe gato kaje kumera muri y'amahembe 10 kabara gushibuka, amahembe 3 agashiguka. Ubwo gahinduka Vatikani, nico gishushanya Itali. Noneho rero inyamaswa ya gatatu hano bavuga ko yaje isa n'ingwe. Yari ifite umuvuduko utangaje no kwihuta gukomeye. Hariya mu mateka y'isi ivuga ko yafashe ubutegetsi mu myaka hafi 8, kuva muri 331 kugera muri 323 niho yafashe ubutware mu myaka 8, ibihumbi 18 bw'ibirometre. Ingwe irabuvuduka irabuzenguruka. Umwami Alexander wari ukomeye cyane w'umugiriki arahaguruka agurukana ubukana, yari akiri umusore afite imyaka 32. Mu myaka 8 niho yari amaze gufata ubutegetsi. Ubwo nukuvuga yaba yarateye afite imyaka hafi 24. Ararwana afite imyaka 32, abamaze kwigarurira isi yose, atsinda Abamedi n'Abaperesi. Yangwiraguruka yicara noneho ku Bamedi n'Abaperesi. Abamedi n'Abaperesi ryaduburira hanguka ntiryongera kuvugwa. Noneho abagiriki barategeka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yari ifite amababa 4 ku mugongo, kandi ku mugongo wayo hari imitwe 4. Amababa bisobanura ngo kwihuta gukabije, kuko mu myaka 8 kwigarurira isi wirutse ibirometre 18,000 ni byinshi cyane. Yamara kigarurira isi akabazwa nuko atarangije n'ahari inyanja, niko ijambo ry'Imana rivuga. Imyaka 32 arapfa. Noneho baba genero ya mitwe 4 yari ku mugongo we, bari basanzwe bakorana nawe nk'abagenero 4, abakuru b'ingabo 4. Noneho nibo bigabanije ubutegetsi nk'uko bivugwa hepfo ngo yahembe riravunika, y'amahembe arakura ararisimbura. Umwami Cassandre, umwami Lysimachus, umwami Seleucus, umwami Ptolemy baragabana intara yose y'ubutegetsi, bahitaga Empire Grec d'Alexandrie.
ubwo noneho Kasandire afata ubugiriki bwose bari kugabana. Noneho Lisimakusi afata Aziya ntoya ariyo bitaga Lidiya kera. Noneho Seleukusi afata Uburusiya na Mesopotamiya. Noneho Putorebe afata Egiputa yo hasi. Noneho ya mitwe ine yari ku mugongo yigabanya ubutegetsi bwose bw'Abagiriki. Ubwo noneho rero bamaze kubwigabanya niho batangiye gusubiranamo kugeza igihe ubwami bw'Abaroma bwatekereje gutera Abagiriki. Ni ukuvuga ngo batwaye kuva muri 323 mu mwaka w'168 Abaroma batangira gutera batsinda igice kimwe. Mu mwaka wa 63 mu gihe cya general witwa Pompe w'Umuroma aratera. Noneho muri 30 niho bahiritse ubutegetsi bw'Abagiriki burundu. Ubwo ni ukuvuga ngo bwayoboye kuva muri 323 bafata umwaka wa 63 hafi abariho bucura igihe. Ubwo noneho rero ya nyamaswa yagiraga imitwe ine, ya mitwe ine irigabanya, kandi abo ba genero bane barwananaga na Alexandre nibo bafashe umwanzuro wo kugambanira abana babiri Alexandre yari afite, barabaroga barabica ari inshuke kugira ngo batazagira ubutware nk'ubwase. None nabo bagafata isi, kuko iyo bakura ari babiri batekereje umuvuduko wa Alexandre nkingwe uko inyaru kigasimbuka. Ubundi mu Kinyarwanda bayita muyaga, nuvuga ngo aho inyuze ntubimenya, ariko igira kwihuta kudasanzwe bayita muyaga. Abana be rero banga ko bakura ngo batazagira kwihuta nkase. Noneho bagafata ubutegetsi bw'isi barabaroga. Ubwo inzu ya Alexandre yose irasibangana. Niyo nyamaswa ya gatatu Daniel yabonye. Aravuga ati inyamaswa nabonye ya mbere yasaga n'intare, iya kabiri yasaga n'idubu, iya gatatu yasaga n'ingwe. Ikagira kwihuta gukabije, niko gufata isi mu gihe kigufi, niko kugira imitwe ine ku mugongo. Yigabanije ubutegetsi bwe mu gihe gito, ariko nabo baza gusubiranamo uko ari bane, nabo barahanguka. Noneho haza inyamaswa iteye ubwoba. Iyo nyamaswa iteye ubwoba ntabwo yasaga n'izindi, oya, kandi imitwarire yayo ntabwo yasaga n'izindi, kandi ntabwo yari ihuje nazo ubwoko. Ari ijambo ry'Imana rivuga ngo Daniel akijya kubona yabonye imiyaga ine. Umuyaga mu buryo bw'amateka ni imbaraga z'ikirere, ahari imisozi itaresha uburebure. Imisozi irakurura, yakurura hakaba imbaraga z'umuyaga ziza, nibyo bita noneho umuyaga. Ariko mu buryo bw'ivugabutumwa ariya muri Yohana 3:8 avuga umuyaga uhuha uturutse aho utazi kandi ukaganisha umuntu atazi. Umuyaga mu ivanjiri hariya ni umwuka wera. Umuyaga ni umwuka wera. Umurongo wa 7 aravuga ngo hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye ibisirangisha amajanja. Ariko yari ifite itandukaniro n'izindi inyamaswa zose zayibanjirije. Bisobanura ngo yatwaye igihe kirekire kuruta ubundi bwami bwabayeho mbere. Ku inyamaswa ya mbere yasaga n'intare, inyamaswa ya kabiri gasa n'idubu, ya gatatu gasa n'ingwe. Iyi nyamaswa iteye ubwoba yaje ku mwanya wa kane, yatwaye igihe kirekire. Nizo mpamvu hano bavuga ngo ntiyasaga n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Bisobanura ngo ubwami bw'i Roma bwarakomeye cyane, kuko bafashe ingoma muri 63 mu gihe cya General Pompe w'Umuroma. Baza gucura igihe muri 476 ariho ingoma y'ubwami bw'i Roma y'Iburengerazuba ihagaritse. Noneho ubwami bw'i Constantinople wisimbuye. Ijambo ry'Imana avuga ngo amahembane y'iyo nyamaswa nibwo bwari ubwami bune bwari bwarigometse ku ngoma y'i Roma burayitera burayihangura. Ubwo bwami bwari ubwami 10. Ubwami bwa mbere ni aba Arama, ubwami bwa kabiri ni aba Faranka, ubwami bwa gatatu ni aba Burgonde, ubwami bwa kane ni aba Siweve, ubwami bwa gatanu ni aba Wizigote, ubwami bwa gatandatu ni aba Saxo, ubwami bwa karindwi ni aba Lombard, ubwami bwa munani ni aba Ostrogoti, ubwami bwa 9 ni aba Vandare, ubwami bwa 10 ni aba Heruri.
ayo mahembe 10 rero niyo mane 10 yari kuri ca gishushanyo Danieli nawe yabonye mu gice ca kabiri ari we Danieli. Noneho aya mahembe 10 niyo tuvuga ko Yohana yabonye mu Byahishuwe 13. Noneho abapose milenariste bavuga ko iyi mitwe 7 ari ubwami bw'Iyashuri, ubwami bwa Egiputa, ubwami bw'Abakarudaya, ubwami bw'Abamede n'Abaperesi, ubwami bw'Abagiriki, ubwami bw'Abaroma ba gipagani ari bo ba Kayisari, hakaba n'ubwami bw'itorero Nkristo ariko kagahembe kaje kumera kagahinduka Vatican. Naho abapose milenariste bo bavuga ko ari imisozi 7 yari ihagaze Roma mu bapose milenariste, ariko abapremilenariste bavuga ko ari Ashuri, ari Egiputa, ari Abakarudaya, Abamede n'Abaperesi, Abagiriki, Abaroma mpagani n'Abaroma Nkristo. Ukiraho hari abantu bari wa preminariste na postminariste wabitandukanya kugira ngo abantu bumve abapostminariste n'abapreminariste. Abapostminariste n'abantu bavuga ko Yesu Kristo amaze kuzuka yabaye umwami w'isi yose. None imyaka abaposte milenariste bafite imyizerere ija gusa ari abadivantiste bavuga ko Yesu Kristo amaze kuzuka yaratsinze burundu. Ubwo imyaka 1000 ingoma yabera y'imyaka 1000 yatangiye itangirana no kuzuka kwa Yesu Kristo. Ubu rero iri kurangira nta yindi myaka 1000 bazongera kwimana na Kristo ku isi. Ariko abapremire n'abaposte milenariste n'abandi benshi basa nabo. None abapremilenariste mu myizere ya Gipentekote bavuga ko imyaka 1000 itaragera, ahubwo istoro rimaze kuzamurwa nibwo imyaka 1000 izatangira nyuma ya myaka 7 habayeho gupima impano no kweza umugeni. Noneho Yesu Kristo akimana nabera ku isi ingoma y'imyaka 1000. Bamwe bavuga none abapose milenariste ko ari mu ijuru, abapremilenariste bakavuga ko ari ku isi. None se ukuri kwa Bibiliya no kuri bamwe ko bavuga ngo ni mu ijuru abandi bizabera ku isi. Ukuri kwa Bibiliya nka dogiteri nk'umuntu wasesenguye Bibiliya, ukuri kwa Bibiliya n'ukuri. Bibiliya byose irabyemera, kuko Bibiliya yemera ko mu ruhande rumwe abapagani n'Abakristo bazazukira rimwe, mu rundi ruhande kavuga ko Abakristo bazazuka hagahita imyaka 1000 abapagani batarazuka. Byombi biri muri Bibiliya. None ukuri n'ukuri Bibiliya yose n'ukuri. Iyo umuntu yakwizera muri iyo myizerere, ico wakwizera cyose Imana ishaka n'ukwitegura. Wamarana na Yesu imyaka 1000 yaza akakujana, igihe cyose azasangira uwizera yiteguye azamujana. Akabaho n'aba amilenariste rero bavuga ko ari mu buryo bw'umwuka ko imyaka tuzimana na Yesu atari imyaka yo kubara. waruvuze ubwami 10. Waruvuze ubwami 10. Ubu bwami 10 hari abantu bifuje baranatwandikiye cyane bashaka kumenya ubu bwami 10 bihugu wabivuze. Ese muri iki gihe ibi bihugu byitwa gute? Uyu navuze ko mbusubiremo kugira ngo bumve neza pour la meilleure compréhension. Navuze ngo haraba arama barabaki barabadaje n'abadagu no musi uyu munsi wa none. Haraba Franka ubu n'Abafaransa. Haraba Burgonde ubu n'Ababirigi. Haraba Suève ubwo n'Abasuwisi. Haraba Wisigote ubwo n'Abaespanyol. Haraba Saxo ubwo n'Abongereza. Hari n'Abarombarde ubwo n'Abaportige. Noneho rero Abavandare n'Abaostrogote n'Abaheruri nibwo baje gukuka muri ya mahembe 10. Amahembe 3 avaho, hamaze kumera agahembe gato kaza gusimbura amahembe 3. Ubwo noneho rako gahembe gato kameze niko kaje kuzukira mu izina rya Vatikani. Ubwo Ostrogote n'Abavandare n'Abaheruri bavaho, noneho kagahembe karakura ni k'Ubutaliyana. Ubwo noneho rero Papa muri Vatikani ni wazamukanye nako gahembe gato asimbura amahembe 3 yakutse. Ubwo andi mahembe 7 rero arahari kugeza na n'uyu munsi wa none, na Italira hari ibumbiyemo amahembe 3. Ayo mahembe 7 ni bihugu wabivuga? Ibyo bihugu nabivuga nabivuze. Navuze Abadage, Abafaransa, Ababirigi, Abasuwisi, Abaespanyol, Abongereza, Abaportige. Noneho nza kuvuga noneho na Itali ifite amahembe 3. Aribwo bwami bwa Vatikani bwari ufite aba Ostrogote n'Abavandare n'Abaheruri.
ubwo rero iyo nyamaswa yari itandukanye n'izindi kubera iki babivugiye kuko yatangiye ubutware bwayo muri 63 ikageza muri 476 ari ubwami bw'i Roma y'Iburengerazuba bwahangutse aho bita la chute de l'Empire romain d'Occident uvuga ngo noneho rero bw'abami 10 bigometse barayiteye koko barayihangura burundu niko gucishwa bugufi kwa Empire y'i Roma ivaho burundu iza kuzahagurukira no mu izina rya Justiniya ari we wari utegeka Rome y'Iburasirazuba ananirwa kuyobora hereza ubutware papa wariho ico gihe noneho rero atangira kumerera mu gahembe gato nawe yubaka ubudahangarwa kuva muri 538 kugeza mu 1798 na nico cagihe ibihe n'igice cy'igihe imyaka 360 imyaka 720 imyaka 180 yose ikabera hamwe niyo bahanura mu minsi 1260 y'ubudahangarwa y'umukuru w'itorero w'i Roma noneho aza guhangurwa mu gihe batwitse Pius nk'uko twabivuze navuze noneho ko abaposeminarise bavuga ko Vatican agahembe kamaze kumera mu 1929 bamaze kugarikwa ubutware bwabo ubwo noneho niho bavuze ngo ya nyamaswa yakomeretse uruguma rwica rwarongeye gukira iyo nyamaswa nabonye yari isa n'ikomeretse uruguma rwica ariko uruguma rwayishe rurongera ruhaguruka rurakira bisobanura ngo Pius amaze gutwikwa noneho bwa budahangarwa bwa papa bwongeye kubugarurirwa igihe bubakaga Vatican mu 1929 aho umutware w'Ubutaliyane witwa Mussolini yavuze ngo ngaho mushikira ubutware bwanyu ariko noneho abapreminarise bavuga ko iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ikomeretse uruguma rwica iyo nyamaswa yari Kaisari koko gukomereka uruguma rwica ni ukuterwa n'abami 10 bakayihangura noneho iyo nyamaswa uruguma rwica rurongera rurakira rusa n'urupfuye igihe gito 476 biraceceka abami 10 baratera baratsinda ariko Justiniya amaze gutwara Roma y'Iburasirazuba ahereza ubudahangarwa papa w'i Roma noneho rero ico gihe ryahembe rwaruguma rurongera rurakira rukirira muri papa ruvuye muri Kaisari abo naba preminaris iyo nyamaswa rero gutandukana n'izindi nuko atwaye imyaka miremire ibyaka 539 kuva muri 63 mbere ya Yesu kugera muri 476 ufashe 63 ukongera kuri 476 ubwo biravuga ngo ni imyaka 539 nta bundi bwami bwagejeje no ku myaka 400 niko kugaragaza ko yari ifite imbaraga kurusha izindi irahaguruka iraziconchomera iconchomera ubwami bw'izahabu n'ubw'ifeza n'ubw'umuringa ibisigaye ngo ibisirangisha amajanja yayo n'ugutwara igihe kirekire n'Abaroma nibo baherutse bakomeye ariko kugezana n'uyu munsi wa none kuko ubutware mu buhanuzi bugeze bumano hano muri Daniel 2 umurongo wa 34 aravuga ngo nditegereza ngiye kubona mbona ibuye riramanutse ibuye ridahiritswe n'intoke z'umuntu riraza ryikubita ku birenge bya cya gishushanyo c'izahabu n'ifeza n'umuringa n'ibyuma n'ibumba kirabimenagura kirabitatanya ijambo ry'Imana riravuga ngo byari biri hamera ngo nk'umuyaga utumwe nk'umuramu utumwe n'umuyaga noneho ryabuye rimaze kuhicara no kubimenagura byose ijambo ry'Imana riravuga ngo ryabuye rirakura rikwira isi yose hano ku bice 2 umurongo wa 44 haravuga ngo ibice 44 haravuga ngo nuko ku ngoma zabo bami Imana yo mwijuru izimika ubundi bwami bugiye kuzasimbura ingoma y'Iburengerazuba ubwami bwatangiye gukomera buturutse Iburasirazuba buherukira Iburengerazuba kandi noneho rero muri yamano ari gusozwa kagahembe karakuze kagirana ubumwe n'ingoma ikomeye y'Iburengerazuba uyu munsi wa none igihugu kizaheruka guhangurwa ku isi kiri gukorera Iburengerazuba kigakorana n'umukuru w'itorero ry'i Roma hariya mu byanditswe byera
icyo gihugu ni iburengerazuba gikomeye kurusha ibindi. Ni Amerika. Nicyo gikomeye kurusha ibindi. Noneho rero umukuru w'itorero ry'i Roma nibwo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo mbona mu kanwa ka ya nyamaswa, Ibyahishuriwe 16 umurongo wawo 12, mbona mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka ca kiyoka no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma imyuka itatu mibi isa n'ibikeri ari ihuririza abantu kuja mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dore ndaza vuba, hahirwa uba maso kugira ngo atambara ubusa bakareba isoni z'ubwambure. Nuko ngo ibahuririza ahantu hamwe mu kibaya ngo ariho hitwa Aribagedone. Iyo myuka bibi Satani ni ikiyoka, noneho ya nyamaswa ni Antikristo, wa muhanuzi w'inyuma n'umukuru w'itorero ry'i Roma ryifatanije n'ubutegetsi bukomeye bw'iburengerazuba. Ubwo bakorana etruwatema, ntaco umukuru w'igihugu gikomeye cy'igihangaje cy'iburengerazuba yakora atagiranye inama na wa muhanuzi ukomeye nawe uyobora itorero rikomeye ry'i Roma. Ni ukuvuga ngo ni ubufatanye hagati ya wa muhanuzi w'inyuma na Satani akabaha imbaraga, ca kiyoka kibaha imbaraga n'ubutware n'ubushobozi n'ubudahangarwa kugira ngo bikomere ku isi. Ubwo ni ukuvuga ngo ubutware bukomeye bwatangiriye iburasirazuba buzasozereza iburengerazuba, niko mu buhanuzi havuga. Ni Satani, ca kiyoka nico cabikoze kugira ngo bagire ubwumvikane bwimbitse ari bamwe. None umukuru w'itorero n'umukuru w'isi bihinduke noneho iya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma bifatanije, kuko icabikoze ni ca kiyoka. Ara mu Byahishuriwe 19 haravuga ngo ariko noneho rero mbonye uwicaye kuri ya farashi uwera, ifarashi y'umweru yicayeho yitwaga uw'ukuri kandi uca imanza zitabera. Ijambo ry'Imana rigira ngo hepfo noneho rero ya nyamaswa na wa muhanuzi w'inyuma byose bifatwa mpiri. Noneho wa muhanuzi afatanwa mpiri na ya nyamaswa byose bijugunya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ku murongo wawo 20 kugeza 22 Byahishuriwe 19. Noneho rero mu Byahishuriwe 20 ku murongo wa 11 kugeza ku murongo waho wa 11 bara haravuga ngo Satani wabayobyaga abera nawe azajugunwa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku yagezwemo na ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Noneho bazasha iteka ryose ariko ari bazima. Basi hano hantu muri Daniyeli havuze ko inuzi inyamaswa ya nyuma yari ikomeye. Yohana nuze Daniyeli Yesu ngo yari ifite amaso nk'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Cyase kuvuga iki? Nuvuga ngo yavuye mu ishusho y'inyamaswa no gukura ibitekerezo mu bantu batazagira ngo ni inyamaswa igendesha amagurane, ahubwo bamenye ko ari umuntu. Yari ifite amaso nk'ay'umuntu. Ubwo nuvuga ngo yahindutse umuntu, kuko na Nebukadineza ni umuntu, na Kuro ni umuntu, na Alexandre ni umuntu, n'umwami w'i Roma aragomba kuba umuntu. Kuvuga ibikomeye gusa agahindura nuko azitwasi ishusho yo kuvuga ubutumwa. Kuko Roma yo yitwaje kuvuga ubutumwa, ariko ivuga ubutumwa irwanya inyigisho z'Imana. Nizo mpamvu azavuga ibikomeye n'ibyo kugobera Imana, bisobanura ngo azabwiriza ubutumwa ahantu henshi kandi igihe kirekire. Itorero ry'i Roma ryabwirije ubutumwa bwiza imyaka 1000 Apoloso batarabaho. Uzi ko Abagatolika bamenyekanye muri 463 hafi na gatatu kugeza uyu munsi. Abapoloso bigaragambije mu 1517 hahise imyaka 1000 Abagatolika bakora bonyine. Ubwo rero kuvuga ibikomeye nuko babwirije igihe kirekire kandi batavuga iby'Imana neza, babigoreka mu mugambi wo kurwanya ahubwo iby'Imana kugira ngo biyitirire Imana ubwabo. Kuko amaze kwambara ubudahangarwa Kristo yabuze umwanya mu itorero. Niwe wari uhindutse umuhuza w'abantu n'Imana, kandi watababarira ibyaha ntabashe kubabarirwa, ahinduka umutambyi ukomeye. Niko kuvuga ibikomeye, ni ukuvuga ibyo kurwanya iby'Imana. Hari ahantu Yohana yavuze yuko ngo iyi nyamaswa ngo yari yarakomeretse no gutanga gukira uruguma. Cyase kuvuga iki? Niko nshatse nabisobanuye ngo abaposeminarise n'abapreminarise babyumva ukubiri. Nabivuze ngo abaposeminarise baravuga ngo Pius wa gatandatu amaze kwicwa n'umwami w'Ubufaransa witwa Berthier kubwo kumwambura ubudahangarwa, kuko amaze kubwambara muri 538 yabwambuye mu 1798 hahise imyaka 1260.
ubwo rero isi irababara ibabazwa nuko ubutabera bwakabaye ubw'isi bwagiye mu itorero ukoze icaha ntiyicirwe hanze ahubwo akicirwa mu itorero isi irarakara abafaransa rero bubaka ingabo zo kumutera ubwo mu gihe ca Bercy ingabo ziyobowe nawe zimufata Pius wa gatandatu zimusanga i Roma ziramutwika zimaze kumutwika rero ya nyamaswa ibirakomeretse bamwambura ubudahangarwa asigarana ubukuru bw'itorero bw'i Roma gusa ariko atakwicira abantu mu rusengero 1929 Mussolini yari umwami ukomeye w'abataliyana arongera avanga ubudahangarwa ngo nongeye kugarurira icubahiro ca papa none hamuha Vatikani twaduhembe dutatu tumaze gushibuka ubwo Vatikani irakura niko gukira kwayo yari yarishwe Pius ubupapa bumarwa ubudahangarwa ariko burongera burazuka buzukira muri Vatikani niko abapose Benarise babisobanura n'aba Prebenarise bavuga ngo ahubwo gukomereka kw'iyo nyamaswa n'ugucogora kwa Kaisari noneho akaza kuzazukira muri papote umwami Justiniye amaze kumuhereza ubudahangarwa no kuvuga ngo muri 476 Roma y'Iburengerazuba yacuyigiye nuvuga ngo niho habaye antiquité habaye Moyen Âge habaye temps moderne na époque contemporaine none igihe ca antiquité catangiye mu 2000 mbere ya Yesu ari Egiputa yari itangiye inyandiko kugeza muri 476 niho noneho ubukomere bwa Kaisari n'ubudahangarwa bwe bwahagaze kuko ubwami 10 bimaze kwigomeka ku ngoma y'i Roma yacitse intege urayihangura ariyo mahembe 10 noneho rero Justiniye wagobye gusimbura yari umwami Constantinople ashagiye gusimbura ubutegetsi bwa Roma y'Iburengerazuba arananirwa amaze kunanirwa aravuga ati noneho rero ndabona ufite ubushobozi kuko Gatolika yari maze kubakwa nabuhereza papa ahubwo agategeka isi n'itorero amaze kubumuhereza rero muri 533 muri 538 niho baporokaramye ku mugaragaro bataha ubudahangarwa bwa papa ubwo rero gukomereka n'ugupfa kwa Kaisari akabura imbaraga gukira n'uguhaguruka kwa papa agahagura imbaraga nkazazindi za Kaisari ariko wavuga ibyo kugobera Imana niko aba Prebenarise babisobanura basi tugera ku musozo muri ubuhanuzi bwa Daniel n'ibyahishuriwe Yohana tugeze muri izi nyamaswa zavuzwe n'ibyahanuwe byose ureye mu buhanuzi bwa Daniel n'ubuhanuzi bwa Yohana ibyahishuriwe Yohana tugezehe ico wabwira tugera ku musozo inama wagira abantu bateza amatwi gusenga evidere ku mande zine zitandukanye wabagira inama nki ugendeye kuri ibi byahanuwe canke ibintu by'intambara biri muri Rusiya n'izi za Ukraine n'iki wasoza utanga inama ico nasoza Daniel muri Daniel turi mu mano ubu ngubu ariko ibuye ntabwo rizahiriba kandi mu gihe gito rigiye guhirima ridahiritswe n'intoke z'umuntu ubwo rero ubwami bwa Kristo mu gihe gito tutavuze kigiye kwigaragaza noneho asimbure ubutegetsi bukomeye bw'Iburengerazuba kuko turacari mu mano ya mano niyo turi muri prolongement yayo niyo ageze Iburengerazuba uyu munsi wa none noneho yabuye ntirirahirima kuko kugira ngo Yesu Kristo yime ingoma ubwami bw'isi bwose buzasenyuka naho kuri Yohana ho mu mahembe 7 twanyuriye mu gahembe kamwe kakuze kasimbuye amahembe 3 ubundi bwami 7 ntibukivugwa ahubwo hari kuvugwa noneho ka gahembe n'Iburengerazuba hifatanije Uburaya na Amerika bikorana nabyo byubaka akandi gahembe noneho rero turi mu nyamaswa iheruka ariyo Empire Rome d'Occident ariko izasozereza mu gihugu cy'igihangangwe uyu munsi niho tugeze ubwo nta kindi gihugu kizongera gukomera ku isi kizarenga Amerika abandi base bari ko bavuga yuko ibihugu bibiri ari Amerika n'Ubwongereza n'ibyo cyangwa se ntabwo ari byo ahubwo karagahebe kuko akuriye muri Vatikani noneho kakaza gukoreranya cyitwa Alliance ubufatanye hagati y'igihugu gikomeye cy'Iburengerazuba nuvuga ngo iryo hembe rigakura rigahinduka Vatikani umukuru w'itorero w'umuhanuzi w'ibinyoba nta wundi uzabaho uzasozereza abandi nako gahembe ngo ni Amerika
ni Amerika uyu munsi wa none ni Amerika muri kandi nta kindi gihugu kizayisimbura uretse ibuye rizahirima. Ibihugu bibiri twavuga ko Uburayi n'ibyo bihugu byifatanije twafata nka NATO bya ibihugu byifatanije hamwe ahubwo bifite droit de veto. Pastor Rakoze Imana ikumugisha sinzi ko ari kindi watanga usoza usenga Imana ari gutanga na adresse. Ico nabwira abatwumvuye none n'ukwitegura ko turi kumva ko tugeze kwiherezo. Kwitegura nico kigenzi no kumenya igihe si ngombwa ariko yiteguye wese ntazatungurwa. Mu Batesaloniki igice ya mbere ibice 5 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 4 havuga ngo abakiranutsi ntabwo ari bo babwirwa ko Yesu Kristo azaza nk'umujura, oya n'abanyabyaha. Hepfo aravuga ngo ab'umuco bazaba babireba. Kwitegura nico kigenzi kandi Daniel bice 12 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10 navuga ngo abanyabwenge bo bazabimenya ko ntabwo abanyabwenge batungurwa, oya abatungurwa ahubwo nabakiri mu mwijima. Ibirango bene data mugume mu muco mutegereze kugaruka k'umwami Yesu azasange twiteguye. Waba umupose milenariste, waba umupremilenariste, waba ubu amilenariste, Imana ntirebera muri ayo matandansi ahubwo ireba mu mutima w'umuntu. Ahasigaye tukazataha ubwami bw'iteka. Imana idufashe kandi dukomeze. Ni Pastor Mpazibirego Pierre. Nimero ya WhatsApp 0786696620 0786696620. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Murebe neza mukurikire n'abashaka kubaza ibibazo tuzabakira mu byandike kuri WhatsApp. Inimero ndayibahaye tuzakomeza gukorana. Murakoze, Imana ibagirire neza iteka ryose. Amina. Amen. Abantu bifuza service y'ibitabo bya Yohana mwatwandikira kuri nimero Pastor bahaye. Abantu bifuza igitabo cha Daniel, abifuza doctrine izo nyigisho shingiro mwakwandika kuri iyo nimero. Abifuza hermeneutique mwakwandika muri iyo nuzeye kuri iyo nimero ya WhatsApp. Nabifuza amateka y'itorero kumenya itorero aho ryatangiye mu kinyejana cya mbere n'ikinyejana cya kabiri mwabibona kuri izi nuzeye mwatwandikira kuri nimero ya WhatsApp. Imana ibaho umugisha. Kiganiro naho utaha. Shalom shalom. Tubasaba ubutumwa kubugeza ku bandi. Imana ibaho umugisha. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.